Eyete ikalialu ipuita onoke chikanwa kangashanwa mudiasi aijara na imina na kech. Isaac Kolupo tunesepolo kintana na peta nukate keruran nuda betai tolot na isabiti erasa kanyuni ola palo. So mamko la tuna para nengena jonde bepe ilosa jon kre shani kino bere to prute se dope o public gardens on kera mora krono ayuara ilosa jon ka to muro kula dekisha tunga lo ready close lo blood bank ishani kinda krono ayuara kne peki policing aishani kinyi pole broja ruaro rotin tuma mujidu muna tunes mo muja tunes be nunyo kitupito na bere ja swam ano ayuara so ikoto anyara una esikero poto na balu ipo Apollo Kinton elose ko rotin kaneko soroti police Justus Haiviara Nesie maruneti awoja kauchuloi kwa pea iboishonu idilatara kangashata kanunu kaneko soroti. This is Awoja Primary School, eh? Yeah, that stretch. I don't know what always happened because it's a stretch, but you have registered many accidents there. Then Ochuroi. DPC Soroti City Clement Okanya nesemarunti ibore ijaikintora kangasha idilasikane oteso. Ejasi boda na nwe joto ete o pikipikin most especially kware idumuru je jaso bala sane tunga o stage sikeseda ejoto ete o pikipikin. Now ebu etu ana bala bakotonga lo site ara say for example akotonga lo site nakatunya ebu da boda no nare mamule se joto te joko ruaun sometimes you realize etu ana yang ari je re kokolan itodo jare nakatunya na no mi jama galo kujako hoyangare pikipiki so nesi ko to so to encourage boda abe katunga ojo to eto dumuneta jone ne doliti do akirte na akirte kware mameri bore na yara ara mam joy perote kamna jo ne doltos dumuni jobe e perota ya unyo ation sengen chaka kiboda na kaetekera kamotoka na luipua ni oteso kaiboisho achieno Uganda kesimami tutoritai Joanna Claire Ikiring nesi Apollo Kinto ne somero lo itutuo norere tekera kimotoka na kaneko soroti St. Joanna Driving School. But this comes with the effort because in the 2 years that the school was running at St. Joanna we are able to print about 3 million permits. That is a bigger gap than other regions. So our effort is to bring on board the Ministry of Works and ensure that the machine is within the region, but that means we have to sensitize our people. What does a rider supposed to have? Idumuni jobe alotok ayekere basi le keri motimot emina oloto be sesani inyo Kampala cha Pakistani ikanyape da dolne santo monare they complain a lot eba kasibe kera driver lo moti mami konai eni mutalo tokoba yanga so moti akepolo be potak accidents ekonai etitisa Top Radio Nepeka TV East kesi tutuboto ebe pote kesi ajaikina lapalo kere kwape lapalo we atar kesi yemuto luikamuntos heto somailo irotini lo jog ne wanyina sobale subiri wale jatuni so kwape awoya ka kirone ja situma je Salomon ay ngarakin ay tikuni tunga so ko kona gyara iwe jirilo isina kini tunga be atamtabero na chakangas wailo ay to pachoreta no auto priority no ino ile to sunuka lo sito wailo ka police jaikin Godfrey Ojore TV East Soroti Akerit and accident